ꯏꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯅ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯥꯖ꯭य ꯁꯚꯥꯗ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯗ꯭ꯔꯧꯄꯗꯤ ꯃꯨꯔꯃꯨꯅ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛ ꯑꯣꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯋꯛꯐ ꯑꯦꯃꯦꯟꯗꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯛ 2025 ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁꯂꯥꯝ ꯙꯔꯃ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯝꯊꯅꯕꯒꯤ ꯇꯧꯒꯦ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯄꯥꯛ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯐ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯅ ꯋꯛꯐ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯔ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯅ ꯈꯨꯠꯌꯦꯛ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯔꯨꯟꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯁꯂꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯈꯪꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯌꯥꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯖꯦꯜ ꯇꯥꯟꯅꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯙꯔꯃꯁꯤꯡꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁꯂꯥꯝ ꯙꯔꯃꯗ ꯑꯇꯝꯅꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯁꯥꯟꯅꯗꯨ ꯂꯩꯊꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯋꯛꯐꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯜ ꯇꯂꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯄꯔꯗꯥ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯇꯠꯇꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯇꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯌꯥꯗ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯀꯌꯥ ꯐꯨꯕꯤꯕ ꯅꯩꯕꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯈꯪꯗꯅ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯕꯨꯜꯗꯣꯖꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯀꯌꯥ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯐꯝ ꯆꯠꯐꯝ ꯂꯩꯍꯟꯗꯗꯨꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯥꯜꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯗꯔꯁꯥ, ꯃꯁꯖꯤꯗ, ꯀꯕꯔꯁꯇꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯛꯐ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯦꯔꯤꯇꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯑꯍꯜꯁꯤꯡꯅ ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯀꯠꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯛꯂꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯋꯛꯐꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯣꯠꯊꯔꯕ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯗꯔꯁꯥꯗ, ꯃꯁꯖꯤꯗꯇ, ꯃꯛꯇꯕꯇ, ꯋꯤꯗꯣꯁꯤꯡ, ꯑꯣꯔꯐꯥꯟ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯀꯠꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯛꯐꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ, ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯜꯂꯥꯍ ꯈꯛꯀꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯟ ꯊꯨꯝꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯏꯁꯂꯥꯝ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯠꯊꯣꯛꯂꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯛ ꯋꯥꯡꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯀꯠꯊꯣꯛꯑꯝꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯁꯤꯡꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯋꯛꯐ ꯑꯦꯃꯦꯟꯗꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯛ 2025 ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅ ꯋꯛꯐ ꯕꯣꯔꯗꯁꯤꯡꯗ ꯅꯟ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯎꯍꯟꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯍꯟꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯛꯐꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯑꯃꯨꯕ ꯀꯂꯤ ꯇꯩꯁꯤꯟꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯈꯪ ꯍꯩꯔꯕ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯥꯔꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯈꯟꯅ ꯇꯥꯟꯅꯔꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯔꯝꯗꯅ ꯍꯨꯔꯥꯜ ꯂꯥꯟꯅꯥꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯈꯣꯡꯐꯝ ꯆꯦꯠꯅ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ꯫ ꯏꯄꯥꯛ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯋꯛꯐ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯀꯌꯥ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯔꯤ꯫ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯇꯥꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯈꯨꯜꯁꯤꯡꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯀꯌꯥ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤ꯫ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯤꯂꯣꯡꯗ, ꯃꯣꯏꯖꯤꯡꯗ, ꯏꯔꯣꯡꯗ, ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ, ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛꯇ, ꯁꯣꯔꯥꯗ, ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯗ, ꯍꯇꯥꯒꯣꯂꯥꯄꯇꯤꯗ, ꯀꯩꯔꯪꯗ, ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯗ, ꯄꯥꯎꯕꯤꯇꯦꯛꯇ, ꯍꯤꯌꯥꯡꯊꯥꯡꯗ, ꯀꯩꯔꯛꯇ, ꯀꯩꯕꯨꯡꯗ, ꯁꯟꯊꯦꯜ ꯎꯆꯤꯋꯥꯗ, ꯈꯦꯂꯥꯈꯣꯡꯗ, ꯍꯌꯦꯜ ꯂꯕꯨꯛ, ꯁꯉꯥꯏꯐꯝꯗ, ꯄꯨꯔꯨꯝꯗ, ꯎꯔꯨꯞ ꯀꯩꯔꯥꯎ, ꯏꯌꯥꯝꯒꯩꯗ ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯥꯡꯒꯜꯅ ꯇꯥꯕ ꯈꯨꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯉꯛꯄ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯁꯧꯒꯠꯄꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯨꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯥꯜꯗ ꯂꯤꯂꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯃꯣꯔꯆꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯈꯣꯏꯁꯥꯎꯅꯔꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯂꯣꯏꯁꯤꯅ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯝꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯋꯛꯐꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯇꯝꯅꯅ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯋꯛꯐꯒꯤ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤꯗ
lamdamsida nungsi chana leminnakleba awa nungai kayada punna saruk yaminnakleba tongan-tonganba community gi miyosingnasu achauba support tawbiba mathau tai masina lamdamsida hanatagi hawna nungsi chana na ingna chingna santi oina panba lamdam ama oirna hotnabada achauba mateng oigini khalle India lenga asigi asan mirai naiba minyang asigi mayokta community gi khetnaba leitana aikoi khudimak khongfam chena leminaba mathau tai Center lenga ke chumdaba minyangna nungsi chana leminnakleba maitei amadi kuki gi sahi ani phajilaklaba lalasi phawba ngasi phawdu warusin propang ngamdaduna leiba asin masi khangna khong thango takai phade The Workplace Amendment Act 2025 asi handokidaba targadi India da leiba Islam leading chapa Muslim sing maraibak kari oirakani haiba tamba ngamdre phamba chalaga hippa chali haibagi mawongda khajik tagi hawraktuna one nation one religion gi pandamda pulap oina makhogi suknam sasan gi makhada lehannabagi achoba thorang amani haibasi khangjinbiyu ek asigi mayokta laibak chinba thungna huriba hausiba kanagumba miyo kharana rajniti khudong chaba lawna na hotnarakpagi mami khara tarakpa asi matungda tawbiganu ihawasi Muslim community gi dharma gi oiba ihuni masida minister MLA achoba masa lairi ina khunbagi khenamba leitana chap manana hawba tangai phadabani adubu yamna leibak thibadi work ek asina ek on dring akan mamongda discussion cha tharinge matamda Janata Dal United amadi National People's Party NPP na haibam marul ama phothokidabasi yamna leibak thibani adubu thenglabasu thengna thamoi sengna ek asigi mayokta leiduna khongjang sing asida saruk yabiyu matang asidi yamna nungaitaba thodok amana hawkhib irai numita West Bengal gi Workplace Amendment Act mayokta chatakiba akanba protest amada anauba achauba security violence ama thengnabadagi nongmai kapthorakpada miyo ke asu opan nangirban loinana thawai phobu thakibi yawkraban ningsing bayai the Workplace Amendment Act 2025 haiba amuba ek asi Lok Sabha da pung 35 aduga Rajya Sabha da na pung 33 yam kupna opposition amasung Hindutva Nationalist Party gagi marakta debate tawnaraba matungda House animakta pass tawkhibani madugi matung India gi President Draupadi Murmu na sign tawduna ek on khibani ek asigi mayokta Supreme Court AIMIM gi MP asadutun OIC Delhi Aam Aadmi Party gi MLA Amanatullah Khan Association for Protection of Civil Rights Jamiat Ulama Hind gi President Arshad Madani Samasta Kerala Jamiatul Ulama Anjum Qadri Tayyib Khan Salmani Muhammad Safi Muhammad Fazlur Rahim amadi RJT gi MP Manoj Kumar Jahana miyo kayana petition sing Judge ahum haibadi Chief Justice of India Sanjeev Khanna Justice Sanjoy Kumar amadi Justice KB Vishwanathana semba bench amana thasigi tang 33 khananaba hawgadoribani maram masina lamdam sigi miyam maruoina pangal chingna isa isagi achinba kaya kaithoktuna ek asi handokhinabagi lopham thokpa thodang sing adu tangai phatran chap chana lominasi haibu wafamsu Ipak Group of News na thadorokpa cherol asina makhatana phongdorle atopa paw amana CLP leader Okram Ibobina haikre Workplace Amendment Act 2025 ki mayokta MPC sina Supreme Court legally thengnargani Congress baban da pangthokiba pawgi mifamda wafam masi Okram Ibobina phongdorakpada Workplace Act ki mayokta thengnanaba ex MLA Fazlur Rahim amadi MD Amin Shah na lusingduna MPC gi team ama Delhi chatkre lakliba ningthauka natra lepa pokpada case file tawragani hairi mahak na hai ek asi India gi constitution na piriba chatningba laining chatchanabagi ayaba secular state adu singnabani BJP na luchingba NDA government na constitution gi preamble attack tawre masigi mayokta Congress na short democracy haibu khalonda divide and rule policy gi mayokta lepli Lok Sabha amasung Rajya Sabha da wakfa bill asi pass tawnanaba puthorakpada Congress na masigi mayokta lepkhibani pawgi mifam aduda saruk yakhiba MPCC gi president Kaisam Meghachandra na hai Workplace Amendment Act 2025 asi unconstitutional oiba amadi illegal oiba act amani
Constitution piriba Article 15, 25 amasung 26 khongaunaduna Fundamental Right ki mayokta wakphagi Property Act asibu paishille amadi akaknaba Muslim khaktagi mayokta leire haire. NDA gi alliance oiba Janata Dal United amadi NPP na wakpa amendment bill bu Act onanaba puthorapada Parliament House animukta athingba pikhidaba tumina leshin khraga haujikta bill asi Act olaba matamde yaningdaba phongdorakhiba NPP amadi Janata Dal United ki state leadership ki matawasidi yamna thawna leitabani wan thok leitabani haina kaisam Megachandran makhatana phongdokhi. Nakalam romda Work Amendment Act 2025 ki mayokta West Bengal ki Murshidabad chatakhiba miyam gi oiba khongjangda miyoi ahum sigre. Miyoi chamaga trani pana police na phakre. Marak asida state adu ki Chief Minister Mamata Banerjee na mafam matude Act adu chatna loi haina miyamda amukka hana thajaba pikre. Mafam matuda leiba IPS officer amana phongdorakibagi matung ina Murshidabad district ki Sansirganj area da akan bi irang thopam adugi manchana leiba Jafarabad mapa amaga masanupa amaga thangna thilaba matungda hatlam thena kibani. Mahakna makha taraduna makhoi animak mayum manu taadun leyambadagi manakna pu hospital amada pukhatpada sine pukhalak le haina declare torokhi. Imung manungge miyosina phondora kibagi matung inadi miyoi ani adubu thangna thilaba matungda imung aduda leiba polamsing huduna puki. Atopa thawdok amada Summer Games Blue ki Joyana da nomai marguna panbadagi miyoi amasu sokhi. Work Amendment Act asigi mayokta ngang digi hawraga suti amadi Samsherganj area gi miyoi kayana hinsagi oiba thabuk thawun kaya amma chathabagi report lapki. Police ki maiki digi phongdorakpagi matung inadi hojik phawbada irang naduga mari lenana miyoi chamaga tranipan phagatpa ngamle. Marak asida Trinamool Congress ki luchingba Derej Gar Obaina phongdorakibagi matung inadi BJP da Work Amendment Act asigi laibak asi sinba thungna communal oiba irang thokhalle haina maral siki. Mahakna makha taraduna hai thawdok adu BJP RSS ki classic playbook ni haina maming tholi. Rajya Sabha da TMC Parliament ki leader oiriba haibadi OIN na social media X irakpo warol da BJP ni Work Amendment Act adu Parliament da ahing nungyay matung da pass tawkhibani. Madugi matung laibak sinba thungna communalism irang sagatpada BJP ki maikei dagi thabak chinnaki hairi. Makhoina state lengak singbu maral siduna phatdaba oina miyamda media gi mating lawrag uhananaba kanna hotnari. Ek adubu Muslim community sing amadi political party sing maikei dagi akanba mongdi yaningdaba phongdoktun laklibani. Loinana Muslim organization sabsingna laibak sinba thungna law asigi mayokta yaningdaba phongdokpai khongjang changchilibani. Law asina lainingam chatpagi right aduda atamnan attack torokpani haina lawi. Mamata Banerjee di West Bengal da Act adu chatna loi haina amko sana thajaba piba leikrabani. Miyam da matam i pausin share tawduna miyam gi mitna kong oyhaliba Ipak TV News haiba news network YouTube channel amadi Facebook page asibu adomna like share comment follow amadi subscribe tawbiduna tung koina miyam gi seba tawbu ngamnanaba support tawbiyu haijari. The EPAC Group of News was set up on 7th July 2017 as a news networking body. Now it completes 7 years in service. Under the aegis of EPAC Group of News, one news networking YouTube channel and Facebook page called EPAC TV News has been set up in the year 2021. It is providing news throughout the world day and night. Saidur Maibam is the managing director cum editor of the EPAC TV News. He is young and talented journalist of Manipur. Under his guidance, news updates are being disseminated all over the world. Both YouTube channel and Facebook page of the EPAC TV News becomes a successful news channel. It is due the full cooperation of the people. The news channel seeks support of the people. People may subscribe, like, share, and follow it, so that it can serve the people further. The EPAC TV News. Once again, thanks the supporters.